Yesu ashimwe bene data ya muri kumwe na Isaac, umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitandukanye. Tugiye kuganira ku bahanuzi. Ese ni ukubera iki Isirayeli na Iran ubundi barwana? Ubuhanuzi butubwira iki? Ubuhanuzi, reka turasoma mu gitabo cya Ezekiyeli. Ubuhanuzi bwa Ezekiyeli, iyo tuvuye ku murongo wa 38 39, umuhanuzi Ezekiyeli yavuze ko mu ntambara izaba mu minsi y'imperuka muri Ezekiyeli 38 uvuye kuri 5 havugwamo igihugu cyitwa Peresi. Abantu mwumva neza, se Peresi ni iki? Abaperesi babayeho gute? Ndabona abantu benshi bafite ibibazo ku by'intambara, ese bimeze gute? Ariko ndagira ngo mbasobanurire, ese ubuhanuzi buvuga iki? Ntabwo tugendera ku marangamutima y'abantu cyangwa ibyo abantu batubwira, ahubwo turebe ese ubuhanuzi butubwira iki. Rero Ezekiyeli muri icyo gihe ku murongo wa 38 havugwamo igihugu cyitwa Peresi cyangwa Peresiya. Icyo gifatanya n'ibindi bihugu kurwanya Isirayeli. Rero ese Peresi y'icyo gihe uyu munsi ni ikihe gihugu? Handitswe ngo Peresi Kushi. Hariho icyo bita Peresi, hakaba icyo bita Kushi, hakaba n'icyo bita Puti. Bari kumwe nabo bose bafite ingabo n'ingabo. Izo ngabo zose zizaba zikoze iki? Ngo zizahaguruka kurwanya ubwoko bwa Isirayeli. Kandi Isirayeli ishanga ni igihugu gitoya cyane. Rero Peresi cyangwa Peresiya nicyo gihugu cyaje kuba Irani muri iki gihe. Uribuka ko mu gihe cy'Abaperesi, Abaperesi b'icyo gihe nibo baje guhinduka Irani. Irani, abasobanuzi ba Bibiliya benshi bavuga ko Peresiya ariyo Irani y'iki gihe. Ariko se Peresi cyangwa Irani kubera iki bahora bazirana? Havuga ngo hazabaho ihuriro ry'ingabo cyangwa ry'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, ngo bizagerageza kurwanya Isirayeli kabisa. Ariko Bibiliya iravuga ngo Imana izayirengera. Isirayeli Imana izayirengera. Iki gihe ndabona abanyamakuru benshi cyangwa abantu bo kuri YouTube bayobya uburari bakavuga ibintu bidakwiriye. Abandi ni abafana muri politike, cyangwa abandi ni abafana bumva yuko Isirayeli ni iki. Ariko Abaperesi cyangwa Irani y'iki gihe ni igihugu gishaka gukura ku ikarita y'isi Abisirayeli. Uko rero kandi ni ubwoko bw'Imana. Rero muri Daniel igice cya 11 havugwamo umwami wo mu majyaruguru, umwami wo mu majyepfo, ngo barwana kenshi. Abahanga bamwe bavuga ko ibishobora kuvugwa intambara zizaba mu burasirazuba bwo hagati, ibihugu bitandukanye bizahangana, Isirayeli ikaba hagati yabyo. Ariko Bibiliya ntabwo ivuga izina Irani na Isirayeli mu buryo bw'uyu munsi. Icyo abantu batazi, Bibiliya igenda itubwira kandi idusobanurira ese muri icyo gihe cy'imperuka ibintu bizaba bimeze gute. Urumva, Yesu yaravuze ngo nimubona ngo ishyanga ryateye irindi shyanga, nimubona hirya no hino ngo hatangiye kuba intambara, ngo muzamenye ko kugaruka k'Imana kugarutse. Icyo abapasiteri benshi bavuga rero muri iki gihe, bavuga ngo abigisha ba Bibiliya benshi bavuga ko intambara z'uburasirazuba bwo hagati ziziyongera cyane. Intambara rero, Isirayeli ikomeza kuba hagati y'intambara, ariko Imana izarinda Isirayeli kuko niryo sezerano ryayo. Bishingiye ku murongo wa Ezekiyeli 12 tuvuye ku murongo wa 3, haravuga ngo
Yerusalemu izaba ibuye riremereye amahanga yose. Rero iki gihe ni igihe Zakariya bahanuye iri jambo, ravuga ngo Yerusalemu izaba ibuye riremereye amahanga yose, amahanga azifuza kurirwanya. Niyo mpamvu muri iki gihe nturebe ngo ubu Peresi cyangwa Irani niyo iri kurwanya igihugu cya Isirayeli yonyine. Hari ibindi bihugu birimo birafasha Peresi cyangwa birimo birafasha Irani, ariko ntago bigaragara. Iyo dufashe Ubushinwa tugashyiramo Abarusiya, ni abantu bari kubaha intwaro mu buryo butagaragara, n'abantu mbega bazahaguruka kurwanya Isirayeli kugira ngo bayikureho. Rero mu magambo magufi, Bibiliya ivuga ko Peresi ari Irani y'iki gihe. Rero mu buhanuzi ivuga ko izafatanya n'ibindi bihugu mu ntambara mu minsi y'imperuka. Isirayeli izaba hagati y'izo ntambara, ariko Imana izajya izirengera. Rero niyo mpamvu uyu munsi nkubwira ngo ni igihe cyo kugira ngo ushake Imana umenye mu maso, ni igihe cy'imperuka. Urumva? Turibaza, ese ni ibihe bimenyetso kugira ngo abantu bazabona bumve yuko imperuka yaje kandi yageze muri icyo gihe? Yesu ku munsi w'imperuka hazabaho ibihe bikomeye. Iyo dusomye Matayo 24 uvuye ku murongo wa 6, haravuga ngo muzumva intambara n'amakuru y'intambara. Ibi bivuga ko intambara ziziyongera, ibihugu bizahangana, isi izagira imvururu. Ariko Yesu yongeyeho ati, ibyo ntibizaba ari iherezo. Ni ukuvuga ko intambara zonyine zidahita zirangira ako kanya. Nta nubwo izo ntambara wenda zihita zigeza ku munsi w'imperuka, ahubwo zishobora kuba ibimenyetso by'ibihe. Nkuko Yesu yavuze ngo ibimenyetso by'ibihe ni icyo gihe. Ariko abantu bagomba gusobanukirwa, ntibabeshywe, ntibajye muri politike. Ntabwo turi muri politike, turi muri politike y'Imana. Imana yahaye isezerano Aburahamu, iramubwira ngo Isirayeli nzagukomeza. Rero Isirayeli nta kizayinyeganyeza na kimwe. Kabone nubwo batwika Isirayeli yose bakayimara, bagatwika byose, ibyo byose ngo Imana izakomeza ubwoko bwayo. Kuhiturira kuvuga ko ari ubuhanuzi, wenda tugiye tuvuga wenda ibi byose wenda ni ubuhanuzi. Abahanga benshi ba Bibiliya bavuga ko tugomba kutavuga vuba ngo ubu ni ubuhanuzi bwuzuye, kuko amateka agaragaza ko intambara zo mu burasirazuba bwo hagati zabaye kenshi cyane. Urugero, iyo tugiye kureba mu ntambara zashaka kurangiza Isirayeli ni nyinshi cyane. Iyo turebye kuva mu 1948 intambara ya Isirayeli n'ibihugu by'Abarabu, habaye intambara ikomeye kugira ngo bari Abisirayeli bagere hariya bagire buriya butaka. Habaye intambara kugira ngo barwane bagire igihe. Ibihugu by'Abarabu birabateranira, ariko ntabwo bigeze banesha Isirayeli. Iyo turebye mu 1967 hatubwira intambara cyangwa 6 Day War, intambara y'iminsi 6. Iyo Isirayeli yarayirwanye irayitsinda. Iyo tugeze mu 1973 twumva intambara yitwa Yom Kippur War, nayo yararwanye, Abisirayeli baratsinda. Intambara nyinshi rero muri Lebane na Gaza zabaye akarande. Rero Isirayeli ahantu iri ni ahantu bakikije, kandi abantu babakikije bose barabanga, bashaka kubarimbura, bashaka kubavana ku butaka Imana yabasezeranyije. Ariko ibyo byose uko baterana kose, nibishaka ibihugu byose biterane birwanya Isirayeli, ijambo ry'Imana rimbwira yuko nta muntu uzigera atsinda Isirayeli, kuko Isirayeli hagararanye n'Imana. Imana yacu ni Imana ikomeye, ni Imana. Iyo dusenga turavuga ngo Mana ya Isirayeli, Mana ya Yakobo. Rero ndagira ngo mbwire uyu munsi,
sengera ubwoko bw'Imana, nawe wisengere kuko igihe kirageze. Buri gihe abantu bavuga ko ari imperuka, ariko si yakomeje. Izo ntambara zose zararwanaga, ariko abantu bavuga ngo ni imperuka, ariko ibyo byose ntabwo byabaye. Rero ubutumwa nyamukuru njyewe nabaha bw'ubuhanuzi. Intego y'ubuhanuzi si ugutera abantu ubwoba, ahubwo icyo ndi kubabwira ntabwo ari ukubatera ubwoba, ahubwo ni ukubibutsa. Ni ukubibutsa ahantu gusenga, kwihana, kuba maso mu buzima. Yesu yaravuze ngo muri Matayo 24 uvuye ku murongo wa 42, niho wenda tugiye kurangiriza, tuzagenda dushyiramo amaepisode tureba ubuhanuzi. Ese ubuhanuzi buvuga iki kuri Amerika? Ese ubuhanuzi buvuga iki kuri ibihugu? Ese ubundi Abisirayeli ni iki? Ibyo byose tuzagenda tubivugaho. Avuga ngo mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaziraho. Matayo aranditse avuga ni mube maso. Yesu ni amagambo yavuze, mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe Yesu azagarukiraho. Rero uburyo bwiza twabona uko tugomba kubana n'Imana ni ukurwana intambara. Rero mu magambo yoroshye wenda navuga, wenda dusoza, uburyo bwiza bwo gufata intambara ni ubuhanuzi. Kuzireba nk'ibimenyetso by'ibihe, kutihutira kuvuga ko ubuhanuzi bwuzuye. Kwirinda gusenga no kubaho neza. Kwibanda ntabwo ari ukwirinda, ni ukwibanda, gusenga no kubaho neza. Rero akanya ndarangije. Imana ibaha umugisha. Dukomeza tugenda tuvuga ubuhanuzi. Ni munkurikirane kuri Isaac Media, munkorere subscribe hasi. Dukomeze nzagenda bagezaho ubuhanuzi bwinshi, kandi tuzavuga n'ubuhanuzi ku bintu bigiye kuzaza n'ibintu Imana igiye kuzakora. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Bye.